एक हुबले ये भी वरो की प्रालोक की वस्याव सुक वो पाइट ये की वीडियो हाउ न्यू चैनल ते हकनी का वीडियो को ओपन स्याव चपी वडाव यो का जिला मेघालय योंग ई आसपा $100 मिलियन ना का वर्ल्ड बैंक ते न का ये का बनता उयो का जिला योंग ई यकनी का पैसा वही आसपा $100 मिलियन दका पैसा इंडिया हदु Katwon tengka haro emko te ton pat iya kani ka video hadu wakut khanang wayo tip iya wasakiat te chwa wo sedang icha i video la dato kasin wanang kong yong phi hau new channels nya ba i subscribe we ngat how to bell wa em hai tu khanang wayo ten cho cho phi yo i ki video wa thale te ton sedang icha i video ka Jylla Meghalaya yong iman ko kawi ni ki Jylla wa empha tam nei bha kam wa man kate ka Jylla Meghalaya yong i daw yo ko arspa $100 million na ka World Bank na ka benta ka wi ka project wa tip kam ka Meghalaya Logistic and Connectivity Improvement Project ne MLCIP kani ka project to ko wa em kam wei ko daw yarab bha chibon ye ka Jylla yong i ha ka kam khayi paten nei bha ka Jylla yong i thrang ko wo pen ma jon cho cho ne improve cho cho ha ka kam rep kam riang wa ka khayi paten kam wo pen miet pen bha ye ki sarok wei wo pen tikna le wa safe wei poi thau ki mar chadu ki thau wa to upoi ki claim me1 i wit i thut ka wa daw yarab chibon le ha ka economic growth wei kam jo le ka lat yo kam yo jam ha po ka Jylla te he to won wa ka Poisa kani ka Poisa to ka wadaw yo ka Jylla yong i da ka Poisa dollar ka te to arspa $100 million hei wa arspa $100 million mut ka wam duna ya ka 8,000 crore tangka da ka Poisa India yong i te yuluti wadaw yo ka Jylla yong i kam wa mut wa thrang ko we yo yo kam yo jam le ki khanro khalot yong i te do kini don hi ki wakwa open snyao chapi snyao ba hamdamu ye subscribe ya like we share ye ki video kublai chibon ublai kan rat em lang wa phi